Nkethinkatho na Antune Mutageri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira na unikire nteto cheweru njuma thaa 3 mbitagwa Nchinyari Kenywa jani jo tukubanganirite tukubona arua kire nteto cheto. Munini wa Rais Kithure Kindiki gwika gikaro na atongoria nkurukia ngiri 10 bakuma kaunti ya Embu, Meru na Tharaka Nithi. Athina jamira gwita na mbere kinya nyuma ya maguri jameru gutumirwa gukirikana kuri bo bate kuja thingatira. Factory area ya New KCC kangeta kumuri kwekirikana gutenguge gwita na mbere kuna boari tingugi no bakorewa. Twakuretera gicunci kia muthia kia rugonoro mwanya rwa Mbukando ni Mbecha. Munanirio mathithio tukubona Rweni Maureen Kirimi tukianjiria nteto chietu muneno Rais Professor Kithure Kindiki na atrimanite na atongoria nkurukia ngiri 10 bakuma kaunti neche Embu, kaunti ya Meru na Kinya kaunti ya Tharaka Nithi na arabekiite gikaro kia muchemano junja kwawe Runduni kaunti ya Tharaka Nithi. Kindiki nekirite atongere baba mawira nenkabo jaria ugite jakoneka rutere ruru rwa Kirimara ugite Kinya bagatigira kaunti yu itegutugwa nyuma kiriweti na mbere akiregana na nthuba bagisiasa barabakuga utembecha cha mirandi ireo. Nini wa Rais Professor Kithure Kindiki akĩarĩria atongoria mwanya kuma kiri kaunti ya Embu ya Meru na Tharaka Nithi muciini wake muthenya gwe mthi theretia ati thirikari tayari nitengete mbeca kathumba cia kwenderithia mirandi ira nkurukia atiganirwe nuntu boitumi mwanya. We have enough money for electricity. I know some places kama hapa Tharaka connectivity iko chini, but also the other constituencies in this region, various areas, connectivity is also down. I think some parts of Lower Imenti, some parts of the Gembe Tigania, we have disparities in connectivity, even Bori. We have enough money and we are going to connect as many homes and schools and institutions with power in the next 2 years. Dikia kiuria tongore kiri kaunti ino kuruta ngugi bena urumwe na nkuruki kuibaibanire na siasa cia mapema. Kanithi, Embu, Meru, mutakuwa katikati ya hiyo mipango. I want to ask you to work together with your leaders. Na msiwe na migawanyiko, sijui hii ni county assembly devolved, hii ni national government. Hiyo mambo migawanyiko haina maana. I want us to have a coalition for development. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions. But any person who supports the transformation and the development of Kenya is welcome to join us for the moment. When the time comes to make coalitions for politics, we will do ours when the time is ripe. Mimi naomba tushirikiane, tusiwe na migawanyiko. I know kuna waheshimiwa hapa, muko kwa viti, mutapingwa. Na wale labda watakwapinga mumewaita wakuje hapa. Wengine wenu MCAs mutapinga MPs. Si ni kweli? MPs wengine wetu watapinga maseneta, watapinga magavana. But I want to request you, for the time being, let's just be patient. Tusukume hii maneno ya maendeleo just for about a year. After that, the second year, huko mbele, we can now do our camps and disagree politically if we must, agree with those we need to agree with.
kiribarana bo bendere gukorio thirikari kagita karaba kurutira mugongo ngugi. Wanakuja huku watu waheshimu wananchi, waheshimu viongozi. Hata sisi tunaheshimu viongozi, we have no problem. Lakini mambo ya uchokozi na mambo ya bure na matusi hatutaki. Na wakikanyanga live wire watachomeka. Baya sana. Yes, they will be burnt beyond recognition. I'm telling you. Unajua, hawa watu hawatujui. They don't know us. Hawajui sisi kabisa. Wanasikianga tu maneno huko, story, nini, mtandao, Facebook, Twitter, TikTok. They don't know us. Po Teraweru TV kumeruduni wadini ya Mukothi Matharaka North Biti wa Paul Ogwa Kabithe. Seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi munini wa gavana kaunti neu Mutumanto Ithingia na MCs 47 bambunge kaunti ya Meru ni barekira gikaro tukuba gukira na aru aria barariritie mantu mwanya ja muchemanio jwa Karen jwa kiumia kithiru bakere bonde na kanywa kamwe ni betikanirite kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza inde bamiuria kinya ya kuingia mawira ni jamirandi mwanya ja Meru atongeria ba ni bokite biure byaina kukungwa mungana jwa bilion 36 ire chijite Meru ndene miaka 3 mithiru ire bakiwa gutengo gikuoneka iriti Meru muthuri Muriuki na Toja nikagita kare atongeria mwanya nene kaunti Meru bakona baitirimana nikireba kwa bakwarire mantu yege weti na mbere aranandi Senator Meru Kathuri Murungi atongerie muchemanio bena munini wa gavana Mutumanto Ithingia na MCA ba kaunti Meru bethobekite gikaro na moroto jao bagui kwenda kuthingatira mantu ja muchemanio njura bathithirie muchemanene nja munini mutongerio mugongo Professor Kithure Kindiki. Twetwe Deputy President nikenda tumba kwaria mantu ja Meru ja projects iri gwa mite Meru na itwaririe na tugorea stone projects igomba kuthithwa na iria nacio itambiru injeru ureka prioritized not constituency taeza na 5 projects iri igomba kuthithwa na Kenya na ndeto eja na ja Meru lazima tuuria ne ichiko stone projects ira chirio niriko chiambiriire kuthithwa kuma mwambiro ya devolution yambiriire na itathira na niriko chiambiriire itwe Kenya ni current regime na itomba gwita for example kwena mboa chi in the books maybe that is something ira turwa roje rwambira kunywa kana rukaria so lazima twachamana ya twiri ndazi nikenda tumba kura niyo michemania yene kuthiatira muchemani ura munene twari na yuo Nairobi ofisi na ya Professor Kindiki nikenda tuika mikakati kamili tuurania ni mbibiongo tukwenda immediately ni mbibia short term ni mbibia long term na ni mbibiongo priority chietu turea Meru na kinya tuchuria turea Meru tuumite ku ta community tuitite ku ta community economically politically and also socially na nina kuongwa ni mbibiongo tukwenda bakigwa na nyakethira thirikari nene ikareta witi na mbere beceri kwenye nene thirikari ya kaunti ya Meru uri kwithura ikithithia na tweja naja no ntubandu kwimbe cingi kweja kire county government ya Meru kana giri county yetu imoga twakarande and my leadership de Senator wa Meru tukurania ina twitite na mantu jetu ja county jetite na mbere ate twina financial either 2022-2023 no implemented budget yeu implementing budget ya 2023-2024 na thai and another 14 billion te utarabeza cha donors na ingiri kweja through other means chia 2024-2025 ndende kira mirandi yeu na mbeche iria itumirike projects yu kuma ward number 1 mwanga ward number 45 tukandandia kama mantu ja national tutikuchuria niyo county imbi to achieve imbi to athithiria antu betu turi county government ya Meru na muthire nandi ni kuene bandite ngunyu ke thirikari mutongirio mugongo Dr. William Samoei Ruto batitha bakiebero nikenda county Meru yomba kwithwe kigunika na witi na mbere na tukiashua thirikari yetu ta Meru county government led by our senator who is the deputy speaker of the Senate that president wetu na deputy wawe turi nyuma yenu
kiri policy cionthe ira bukubwithia ku serve Kenyans bugiaka barabara bukinjira Kenya dams nikenda twithira twi food secure in the country na kinya turi Meru ni tukwenda dams inthongi na ciainya tenge mbene ya Kirinyaga iwitwa Thwaken Dam ya 12 plus billions kinya twe Meru tukethira twina 2 or 3 of those caliber of dams tuwirwa muno nikenda kinya tutumba ku sustain ke irio pamucho nkenda kuwa itokona atongore bamwe ba Victoria nende the last days bakiwa bora bakarite president angao angajite chena makinya na ukure okolea ndenda kuwa batu to karite president from the one go kinyara batira arakia no to karite thirikari president na deputy president na ibondo to kwenda issues chetu cha Meru chewa kipaumbele thirikari national government tongore to his excellency the president and the deputy president Professor Kithure Kindiki categorically kuga leadership ile aja na ndi senator na leadership ya assembly na members ba bonde pa county assembly antu babonde ibasupportaga policies cia president Dr. William Ruto president wetu amwe na policies iria agutwarwa ku implement ni deputy president no tekinya antu kwemwe gwatwika turi nyuma ya mantu jagu no think that Meru county itwe tuthurite president twe number 4 in this republic so vote yetu mono itwenda kume protect nikenda tumba kuona matunda ja ngui utwaitire August 2022 no ntote unge tukomba kuona maendeleo no ngatwe na thirikari ira twathurire between now na 2027 tutumba kuona thirikari ingi thirikari no iria twathurire 2022 so batu twaringire campaign bwana president Ruto ito twakurukire thirikari je na tika tumba gutwa thirikari tucoka tumbitiga na tusoetete gumichwa batu au no turumirite to support thirikari kuma narua mwaka 14 kinye ninya after 14 tukende ya gu support thirikari Muthuri Muriuki Mweri Juma mutirijo Kangangi Kinya nyuma ya maguri ja Meru Jamira gutumirwa ni ministry ya urimi wa kurigaria na ati mwankira na ndimira no ikugurwa na maguri ja nthiguru kinya nkuruki ya umberene bakiaria arimi babaruga nyuma ya tumiri ya thirikari aguri ni bethiro bakibera maguri ja tumiriru ni ja thirikari nabo bageta na mbere na kugura na maguri ja jari au kabere iromba rya ona ndi kiri Rais Ruto na minister wa urimi gweka gikaro kia mpui na aguri bamira banthiguru ya Somalia kienda kwa radio ntububu na gutwa ntaira ya gutura nibendekithite kinyame anka Somalia na Kenya kurugurwa kienda kwagirithia biashara cia nthiguru ijicho ijire Dennis Mugendi no ina report Kenya ni ubiumia biri bikurukite nyuma ya thirikari gukurukia rwangi rwa urimi tawe minister wa urimi Mutaikawe gutumiria na gwikira buri watho maguri Jamira gwitia indi tiga ou ikwithite kuri na mararamiko kiri arimi wamwe na biashara atekinya nyuma ya ntumiri eu utibura sensia indi maguri no kajare na mirenya nkuruki na ntuku ya narua itukinyite nterene ijisia igembe miundene kuthikira arimbe bongwa batwathira nimbio ikuria ingi miraene wasiri na thomere mauria mira na mauria wasiri athomere yatari ya wasiri yari romba kuma ke Somalia yura mira Kenya kienda cia Mogadishu baba gwita bakaura mira ngiri 130 nengi gana nengi 70 na mauria ye kuthomwa Somalia ye mawa ne kaindire sheria ya ibarero comply na sheria cia wasiri para wa yone mauria wasiri ilali batwe ya wananchi tuisie mauri kana mantu anthe ya thirikari ya rasia thirikari no thera ni turo kati twathe abatu tukunyila ni awori no thirikari no mwanka yingilie kenda mantu yethera yena uasi mantu timena ta luka nangire kwatugura mantu akathuka nkulukia yao yangibura ya karimbere no ntumunda yo ndaomba kwendia ngiri manele ngiri 150 ngiri kana mantu atibui lakini mbairu ari ngiri 5 na 10 ko mantu uri na muntu ntukumewita na percentage yana tani no ntuko no tala mathabu yote meagu ni umbi wite no iye kabon kabara muri wa batwarwa buruna baite no ntu bakuria betu ruma nyoto ruma uri ya muntu amamira ite thiri wa kureta nyiri wale na muntu amura mirandi rongelo mbesa kureta wachweka ruiru bena kabwe na ubali ya nyiri babura mbechu batu te urambechu batu tukuri na kithote kwendorie
by the way tuonete thina nene muno amantu ne au nontu nendi mirani raere kintu tikyo na yagatu thinyo kura twande into bingi na thina bakuthithia githaibu tugendelela umya tugathira ndiwaga thirikari ibwitha cie mantu ne yakaciti na gukabwira ati thigithika kana yatiendelea riurie thirikari njire ningi ne utugwamila bura president Ruto ajire aratwira imawa magatero yonthe agathirania jo bonge na bonkacho ankauria atire na kwa thirikari kuwega uramira ngiri 130 nenge ngiri 70 nenge ngiri eana no kabua mantu yonthe yankacitwa na yatiendelea ri imantu na ateja na nandi ntumwa ya botarimi nekire minister Mutaikagwe na Rais Ruto batungatire thina iji na nkuruki kurugura mianka ya nthiguru ya Kenya na Somalia nikenda mira igenda gua na barabara ona kinya iria na ruari mbejete ndina message ya tuwa mira ke president wetu William Samoei Ruto na mimi nitaongea na Kiswahili ili president asikie hili. Mr. President Dr. William Samoei Ruto, ulipokuja hapa Meru ulisema ukimalizana na Biblia hivi Wameru watafurahi sababu utapigana na wale cartel ambao wanasumbua Wameru. Lakini Mr. President, tangu ukalie kiti sisi tunaendelea kuumia, watu wetu wanaendelea kukufa sana njaa, iliali wakati hakuna mtu alikuwa anakukaribisha. Sisi ndio tulikuita nyumbani na tukakwambia wewe ni mtoto wetu, tukakupatia kura zote. Mr. President, kumbuka ile ahadi ambayo uliwekea Wameru. Kiumia kimwe kirithiri turari Nairobi na twatia wasiri wora etanto bara muwanja bara bauramira na twamwa mauriyo na namba cio cia thimu kenda beta tukara bonthi tumenye impi ukiagwithia bate gumbo comply na bura tukwenda na bura thirikari ikwenda no tutilazima baturire mira paumio bangi baturire na wethe aba comply na mauri bendelee kura na ituku request ni thirikari through our president itukwenda murombe romba no tutanire wita mwanga thaini tani 15 tuongelwe tani ingi 15 na twina antu bangi berende kura mirera boya batu dira ngari cietera kina cikenda mirao ngari kinya 30 kana 50 cikamatite mira antu ibethera mira ina kunjanirio na mira ekiura wa boya inkwenda kagwa menya ntukwena rweje mira tugeria kwendia tukerwa kagwa turirwe kauka gwowe choka wara ringe wita kamitira yetu bukarende bulaithiria maguri yake thira na atabukathithia yendele. Dennis Mugendi, Weru TV, Ijembe, County ya Meru. Factory area ya New KCC raya kirantere chia Kangete Gembe ni kumurikwa ni mbunge kumania na kirea ikwirikana guti untubu gwitana mbere ku na kure antu baandiki na bakwamukira muchara tawithire kuringana na Minister Yuanda Wycliffe Oparanya ni ati thirikari yatumire milioni 500 kiri wa kibwayo indi mwankira nandi guti untubu gitumi ubukuoneka kire kiwanda kiu ni are abunge bogite kuri na gitumi kia thirikari kwirwa ikigita mirandire ikaguna akenya tire kubaka gisiasa. Anthony Kathenya hatume abunge gwitukira kamiti ya biashara na Yuanda ya bunge nene rine mbele kiremetho mao kiri kiwanda kia New KCC Kenya mbene ino ni nyume waziri wa cooperative na MSME Wycliffe Oparanya kwelithia kiwanda giki kia thirikari yatumire milioni 500 gukithondeka riu gite kuruta wira. Oparanya akiuga kiwanda giki itha kiri na ruti wira bala bakorwo misara kuma mekoni ya Kenya gutigira machines ya kiwanda giki itekuthukanga. We have a factory like Nyambene in Meru, a factory that the government spent 500 million Kenya shillings. It is idle. It's doing nothing. But there are employees there because you can't close a factory of 800 million shillings and go. You must have watchmen there, people check and making sure that the machines there are greased. Kulingana na Oparanya, thirikari na mibango ya kuthina mbere kwa kaiwanda bingi kwa mwirikira ntereja Runyenje, kaunti ya Embu. Abunge ithe ni baleganite ni tagalelele na kule waziri Oparanya gutigera gute iwanda bingi bigwakwa, iwanda bila bigutumira mbeca ya mwingi na gute kiguni gikuonekana. At the same time, another factory should be built in Runyenje. Another factory should be built in Narok. Yeah? So we must also understand the political position that we are dealing with. And should we also proceed, Waziri, to now build, to construct a new one in Runyenjes, another one in Narok, considering that the reason why these other private milk
processing plant are making profit because of reducing cost. Yeah. How do we, if we are still going to expand? You should have convinced the president at that time to tell him, we cannot open any factory, but you are telling us we want to open a factory in Runyenjes, we want to open a factory in Narok. The factory I have in Kapsabet, where I come from, is dead. There is nothing happening. There are employees there who clean. I don't know what they do every day. The factory in Nyambene and many other factories are not working. Kulingana na bunge baba kamiti eno, kambuni nyingi ja kuthondekeria jitagirwa jina kiwanda kimwe kila kiuthuranagia na kugereria kuma kona jonde jande ino na nyingi ja kambuni ni jonanitie urutingo gimwega gitumi kinene gutino bataru no bweko bathirikale kuthina mbere gwa kiwanda bijeru bia New KCC kiri county Nkorani na iwanda bibi kuthina mbere gutigwa bitakuruta wira. Private sector players like Brookside and all those private sectors who have one factory, but they collect milk from all over the country. They don't collect milk from only Central. They collect milk as far as Aldai constituency in Aldai constituency, that's my constituency, in Nandi County. And that milk will come all the way to one factory where they're able to manage all these. Why can't we, at least for once, consider Wanjiko in the process of doing this budget policy statement to say we want to save Wanjiko the cost of deducting him money every year to do factories that are not going to help us completely. And this committee is not here in vain, because it is here to make the necessary policies. If it is not working, then we close the shops which are not working, and we release them out. We have to sit down as government and make a decision. And this a decision beyond even the managing director of KCC, is beyond the board. This is a political decision that we can sit and make a political decision where do we go. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Tanambira kurumira ntito chetu nchokirete nyume kagitagati kuraja na ntito nkuruke. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amiro gwita ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Haro aiboje tana bote karakara ande imbi baba kare moka imbi nko barukira nante kuivangete tujoka bakara wo chap chap aya kwani yako naye mama tipo akiwa ya bioria ai wote jojo agita nyanduki wega boraha premium kavagara darika idhano akinkimane na nonyiri boina haraka otemba koja kwa bumo otike boromete jojo kaya yana ruiro ate ako tsadia kuarete mutujoka bagara wa kanyi ya ngarama yorugi okoreru imenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya familia.
Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today with the My GoTV app. Saturday, 8th March of 2025, all roads lead to the ASK Showground Meru for the Meru City Urban Sound Night, featuring all your favorite artists from Central Kenya and Meru. Hello, everybody. It's your girl, Queen B. This is the one and only Kofi Machete, Karani Machete, manze. Naitwa Nati Mwalimu, King of Mbenga. Single L star. This is Safu msanii sura ya master. Mimi ninaitwa Mtumishi Asante Yesu. Dayo Kim again. Mimi najulikana kama Jongesho. Naitwa Coach Zako. It's your girl Ia Nadia Mukiri. Natukenda nae, na leo tunakana. Niegetwo Wanja Asali. Eyo nyoko, ukaido. Wahamari tomakwa getwa wajiro wawaya ni gasheni. Mimi naitwa Katempa. Hewa washuka mushedo. Inite euphony. Oh, I got the name slide. Grab your tickets at 350 regular and 1000 VIP. Tickets available at gigs.madfund.com/event/299. Meru City Urban Sound Night from Saturday 10 a.m. to Sunday morning. Bagweta na mbere kurumira ntiso cieto rimi bwambo kandu na ikundi byarimi bane ontuburi na keguni mono kire arimi ikundi na byarimi bagunikaga na mathomo na kinyago chwira mbukando ciotho kona amwe na kuona utethio kumakire thirikari na kinyando angine ingi giki ni gichunjike bithatu kya rugono ro mwanya mbukando ni mbecha ureterindi mwandiki wetu wa Ntito Muthuri Muriuki. Kiri gichunjike muthia kia mbukando imbesa muthenya na ru twitara mathomo mwanya mwanya jara murimi akuona kagita garandite mbukando wewe kiri mbeca iria mtomba kuona kuma kimo mbukando jumwe mite 30 nukumia gikuota ya munda na ugataranya for example wandite mpempe gikuota kana mungao gikuota then no utare okoria atiri gikuota munda ri mpandite mpempe mpombo kethankuni ngana tuge for example burunya inyi kurokete buru nkuni 3 kana ichiere buru nkuni 3 kana nkuni 4 watara mungao tuge nkuni 1 kana nkuni 1 na nusu batu utarite mibukando 3 mibukando 30 kiga kuota kamunda no ntukomba eune mikayo komba omekira mborio no mikundie ruji no miebirie matejange jara hakwinio then mubukando ju after 5 years mukayu batuga yokweja chiringi 10 na gwitia nangora yakuga ukayukundia ruji no ajwekira mborio mubukando yu batuga yokweja 20 tuge ko kwinya yo gakwa 10 iu ichiringi 300 dene mwaka no tumiro bukando 30 times 10,000 that is 300,000 ngori antu betu kikuote munda inaomba kurema mwaka ukona chiringi 300 ko ankwenda kuwa ikimera gitena thina kimera gitena wamba na ikimera sawa kabisa ko kiuni ngitara antu betu mbera inyore mwakwanda mitigana gitaka portion kidogo kakuota kana kanusu wande mitieku na ndinama igakumenyera njieku imenye irire ana school fees na nya family kare bwega nande oketha we na matoja zozo ozo menyerete cukari ujo kari ngombe ikwethira we na nya kilo ciaku 300 weugithania na ciringi 100 ukona we na mbeca nyingi ukona isikomba guitira bisi ukona isikomba kwetha gwetethia na baku na nya family yenu no ntotera wenka no nticitigarire that means oketha na mebukano kukume komigwitia no kona
mbukando jumo yuga kuonera o mwaka ngiri 20 mbukando ikombi gwiti ngiri magana jaire gwitia nyoke thona mwana yu skuru nyoke thona mwana university uteta antu beyo guchangira kwa ruma gwikia mbeca skuru na nya activities ira ingyo ina choka thotera kangombe omba kugura kangombe ka gwikaira mboreo mbukando neku na ngwitikia twithite ogu lakini ukanda mukima nyeke tha ime mekime ewu 10 after 20 years mukima jumo kende ngiri 20 no jugita jo tiuma lakini mbukando uyu akuya kunengairo ngiri 10 ngiri 20 o mwaka na joko nengera mbeca iu utire okaro gitabura utire okaro jugita no tujo korea na ijo mba gumiti mahitaji yaku nandi tugategera baitengi ara mutakwithwa kirwa ruo kumenya mibukando iji ira kwithwa andite tisti ibeza gaba tutarira mitezi yetu na motejo jo mabokando totiombo jo gita no ndojo ketha jo na matunda gita ronda na jo na umithio kireba otwe kagita karea batu twethagira twege tisti ibeza gaba tutarira motejo zo bwega muno na baketha beturi twande minge na baketha begwiri motejo zo no ntorugo rwa wethara rurio irwetha rugo rwo thongi na rwe na market batu baturiaga inyame bokando eze ruo tiga akikuria kana kugurirwa gekiro kundi biekuru na akuru betu na youth betu baba na miti hakikisheni akua kabisa wo kwa registered kiri kundi bia tist kenda bomba kuri wa mbeche cha carbon nondo janande January ji ibare tembecha maita jairi baturite maita jairi phase 1 na phase 2 na ibie baturi ya phase 3 na imbecha inyinge muno muno no tokethira mtu kainda uketha mtu kainda na kuona ngiri 30 40 yetu no ntimete mingi tukona ngiri magana then it is important mtu wonde urawe na mitemure na jwa ombe kuiregister kwa uno kuona nyore mete avocado wena faida maita jairi tauza avocado upate pesa na number 2 nore biacha carbon lakini baba nginandi marabe na mibokando iji uguni bobu ibotomite mbetha batiko gya muno kiri siasa gitomi bali na mbesha mwikone nethariro kethira wina mbeca mukoni nya thirikari utitinda gutinda ndwene na thirikari ukiuganga thirikari itikuthithia me ati akwira tukaro andikwa na ari thirikari tuona ngugitwinde kwithira tu yandikite mundene ya juju jwako inkuona fainda nino ntunte karakuga thirikari antu beci acene nti acene ndi mundene jwako urimine bwa into bia munda jwako ndi ng'ombe ne ciakwa kwa ukuyandika nya wengwa mwenyewe igukureta mbeca nkurukie kwirigaira thirikari ukarawirwaga thirikari rionde jerere anene ni guchwa uria tukachwa mbeca na ri tuichoke miukone ya antu bai ya antu betu na ndi mutongeria twire ndi MCA miaka 10 miaka 5 majority leader miaka 5 ndi minority leader na nharua ndi speaker mbunge miru the largest producer kana ki kwa avocado no ketha kimera kia avocado itutongeretie na tukithiria miaka ingi 5 mitira twinethire kunenea baba kuongera bongera then tukatete counties wingi na mainda ja manene muno na iji ni onjira ye kunyiokia kiriantu na arantu rene iji ni onjira ye kuhakikisha mwananchi kawaida akona mbeca cia tonya mukone jwawe Muthuri Muriuki kirogonero mwanya mbokando ni mbesa Kariba wodi ya Ganga na ya Mwimbe ni balazimikite gucha kirandaga chabo bongo ukurukira mitekenda kuwatithania wodi jicho ejirebo nekenda kuthi ogendi na kinya kurigiria mitino ya antu kuwantu ne awara gukwerekana kinya antu baire ne barekite gutoturo bwao amwe nabo bari na wabondaga chaeje ya mete ukoronwa ne mbura koura pakiorota thirikari na gavana Njoki nekiraba kugete kubanoga na njira ya kuba kirandaga chenjega Materi Mugambi na Ntetoiji Kinya baba na tori ba wandia Mwembe na wandia Ganga bara batumagira mugogo wa maringaniro ma muro wa mara na nkinya kamara kenda kuringaniria gonto gokukonge kwiza amba mama betu batulite barita migunda ni kugwa miuroni au katukadiza ko baruta rozeni bange bage kuizagira ku nigo na turiga kwa kadirikare no twadurire kabathire ko kamugogo gakega ugutote kumenyedwa gakadi na loje kagita gaka kana gatedi ni kadi tweganiro kale gakodie tuge ngaine mogetu atia ngaine mwega twaga kamala gakulema nonto ingo gutena mtu agutwa no andiko
twakagapira kaomba kugwatira mbio kamuti kalia bariuga nyuma ya kuona batire na kiene na batari na bonge bakurutha bara tuare agwakanda gacheguru ria muti wa muno kenda kuringanithia na kugwatithania wandino ara bagatumagira ngachi kenda gutwa muno yo gukinyira kanda gachaga kana kuringania gukigeria kurira muti nonto naku gutibwa kurura gutima inya Leu no kainge tutekumenya nonto ni mutenie ko twakira kwaura gukaria ta nonto nako kamuti gaka no keje gakina kamatwa ni ruji leu dirikani ni ila idelerie oneka kana kwena kula jieto batumire beje batudondekele ndaga ciembe gatima ontu akugagira migogo meteni kiongera bariuga twaririria oriumanetie nabo kuona bakathirira bantu aguo yari anto bairi batete uturo bwao gukurukira bantu aguna bangi kithumba barutetwo muroni uyu wa mara bari na nguraria indito nyuma ya kwaruka au kamugoni kau ni barutetwo bairi bangi gaitina tutimenyete bangi bacerirwe bauraka no bagwite kana bari oku kana ni kubari baulirite baingi muno ona bamwe beya ona aruto bamwe kugwijanga bakirutagwa lakini baba nakwirani bairi kajira ka gwatithanagie gakiramba aruto bana kuthomera secondary gakiramba na primary nimbo jete antu bairi baku na mugogo ni katwalekirie twarutire kimuti kiu kiala utukirale kiandi twauga gute antu bairi bagakwira au amwe na bobo baugite kwari na yendekithia ria gwakanda gacha bantu agwende wana bura kwathire batamenyendira thamua ba MCA beto beje batudondekere puti bridge ni wejete badima akarugaria gaitia leu twakaga mugogojo leu ikothimo ni acokire athamithwa ikuthamithwe badi gwaka na leu ndaracere ya kugwatithania mbwe kumbo leu ni twirutire na tweja leu ni twatinda na ndauga ni wega turi baba baombithanitwe na nkinya gwikirwa inya imukabuo mo gwitwa kibara na nkinya kiama giake gigwitwa Nichi Foundation kenda kugura mbao na nkinya miti no ira batumirite gwakanda gacheno tukweja twabutetheri nyethera mbuga tutatethie buru inkuigwa ibogweretwe ikanini kara kombotethwa na inkuromba anene bonde reka tweke politics kando tweze twitere mwananchi ngogi kenda mwananchi thaire atetheka ndiguru kethere karibu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Ubunge wa gicigo mbunge kia Gembe North Julius State munagwatanirite na gikundi gia atongeria ba muungano International Group kiri muchemone John Teretia Karicho bakiaria atongeria baba ugitebo makaigika thirikari Ruto mwanka muthia bakiuri ura wari munini wa Rigathi Gachagua gutiga kuria Kenya kwandamana na kumeneria thirikari na taitumo ugita ageta na mbere kugwatana na Rais Ruto akimeneria bo katha Gachagua na kuga atuba kumutethia nuntu ati thirikari ne ugite wa kaigika thirikari je ni untu au nio akona mirandi ya weti na mbere ya kariba gicigo kiawe Marion Karugi no karimu mambureni jamu ni atongeria baikundi bya muungano International Group nthio atongeria bwa Samirai kiri mucemanio Teresia Karicho wa dini antobeto ekiongo gicioni kia ubunge kia Gembe North aramo yumba gicio kia Julius Taitumu akwamukiri na Weru bakiaria atongeria baani baritete murunga mojo yo kuizika thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki bakimeneria Gachagua nonto bwa kurwa na thirikari na kinya ukirira mujumbe wo Gachagua ria areo batu tutayamba nyo kinya kiriwe batu na tuturo wa Meru tutongeria mheshimiwa Ruto nkabo nonto wochagura Kindiki mwana wetu kuma Meru inya tugeta kiriwe kimeru itutwaria teko na tembi Gachagua gatatambua wa Meru batu itotambua Kindiki kufa na kupona twasimama Kindiki thai itoromete ga keki karietwa Kenya nonto batu tero tuonaga icia thinya kariku rira tukwirwa mantu ya Gachagua na akitheta na ntu kwa Kindiki reka mutano wetu Kindiki wa kuma Meru mwe one kanya nonto kinyawe batu kinya tu twegwa sana twena Meru wetu mwa akesea keki ya Kenya ya bora kinyabo batora basete itokuibo bwa sana nonto bora Taitumu
MP wetu wa Igembe North abwethetie nonto bwa kwiringanira na president na deputy president itukuibo bwa sana nonto rabaringanirira au itukomenya batutongoria antu anene kuma ke Igembe North na Meru yonthe Gachagua ateko bwa nyako ya kutoke akiwa ande tutwandamane watu tuteba kuandamana batwe toba wana toba wendani na tuenda kuwata tinjai bamba tubamba tumuwate mbaru na rais wetu na tutena Gachagua twe Gachagua ni deputy deputy president Kindiki Niarakinya bonanite kuthetera mugambithania munene Martha Koome na waziri wa ro engineer Eric Murithi Mugaa kumania na mathina yara yambiriritie kuoneka ya kithundia na kubainyelia ndena imani utino Martha Koome ageta Martha Koome antu barirwo nwe ukorokera maromba jara jaromboja Martha Koome imungano international group atongeria Martha Koome agakaretene kiu monga igitara sheria kuga irabwirite kwegera na ndoe Martha Koome itukuromba mukathe William Dr. Samuel Ruto oite na mbere kurwamia nondo Koome mwana wetu Meru tukasuna Koome tukatwetiketu keto na pingo ina ne muno ira yumete tukomenda mbako ya kundo wetike ubandaye so ankuromba Ruto ingilia mandia muno rikimwa mwana muno kabisa adije siasa na baba korona rikimwa bembora na ngaziasa na ngambi turenda ure ombura akiaria mubunge TJ na ukiririte Gachagua nonto bwa kumumeneria akiwa niwe wa mutetherio kuona kura TJ akireana buru na miario ya Gachagua na kuwa ni maruru enayo ya kwenga twetene juzi turenda wakiliko mturete wiki dokia onto ba mtisi ramto aina bona kaule sema ndio ilaza ayamba alisani Taitu msaidia. Ile ndo ndanda na mkuburi mambazo mwezoni no usaidia. Mutoro leo na Nairobi. Kinyato taitile tarage mbele Ruto amwaya deputy president. Tuyo ma kino ya gogo tiku kwa gogo mengi ya leo. Utiki menya. Pero ni munini ndio Ruto alioma. Utiki mtu dada. Mkuluki mubunge oyo TJ na wete ati umaome ya thirikari nonto au nio akumba kuthira karibawe witina mbere indi itumagia Gachagua kitena baitano iriku kiri mwananchi oringe diegine ije toke kwa ali uboro bana tejuku so ya tu na badia impitanes ndio na impitanes no kwa dai thirikari leo kina kuto mienda kato mienda lakini leo ni William Ruto kwa president ni kwa barabara kana adodia ile hayo kama mgonji kutwata kwa nini Gachagua kwa marudia wao kwa ndio mtwate ndio tenda ni wale ndio uwezo wa tenda leo dala ile uwezo wa tenda ta itu kwa ndio ndio tuwekele kama ya kana kwa itu kwa barabara ile tuwekele gino tobeto ngidwe kinaruha no turala dinereko ira itu bana kuroma turoma Gachagua Nkiripotera Weru Njuma kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua Rwa MC wa wodi ya Ruirorera Peter Mutuma Kalembe na ameneretie bukatha mubunge gishwa mbunge kya Bwire Mugambi rindikire kumane na miario yawe ati Gachagua no wetera na mirandi yawe ya barabara. Kalembe ugite ya kariba gishwa kiutebia na rindikire na batere kumira werune na gutariri na ate barabara iu chetaitire ugite mubunge ojo na kumenya obisiri abatere gutakenda kuthingatira barabara iu na tekorota Gachagua kirigambara ya gavana Kawira ugite no wetite negamba reagitwa akarikithwa tagabana Umero mutwekare na chio Kinya Gachagua na yire barabara chako yire
aikia mathira ni migambo ya mubunge wa Bure Mugambire Ndikiri akiaria ntuku imwe kurukite arethirite akiuga ndipi wa Kabere Rigathi Gachagua na iyire barabara cia gicigo mbunge kia wiyirire ciari cikirurami migambo ira nandi ithirite ikiringirwe igurunuro wa MC wa Ruiru arera Peter Mutuma Karembe akirari Ndikiri na menya kariba Bure bateri tura kuthugania arethirite akimuria na shumiria atariria bungwa na tanjere gichi ntikumenya kitha barabara ejikere injira ikaire ire cia kunjwa ja mbecha ciekiro mubuko kana kaira atinimwe methene cia kamatwa cietwa cio nontu as much as budget ekuthithwa kuma budget ya umende parliament kuna accounting officers nao bari under minister wa roads na those are the accounting officers ukiware no runga makenya yonde igwa kwe mujumbe utonge waria jawogwe au kwa barabara ikuiwe ciawe iwe nkake wa kipekee kama mwana bwege kama mwana umebwege wethirwa gugwe ugutunyo barabara ati gweta mathira na kumenya atieta na thaiji stima cha Rastimero chethirite yekirwe icigo mbunge mwanya kiri mugongo jwa Kenya Karembe ariuga mubunge wao ni untu guti ciakubitie gieterete chirikia wikirwa acumiria kairi kuga no ka stima cheyirwe antu batimau ibekero stima antu bakisima ibekero stima antu bakibirisi ibekero stima antu bakisima ibekero stima antu bakirwa na ari na Ruiru ari ibekero stima itukumenya bubo watu kuga nyatha hivi ukejo tona mutuse na akuye stima ka transformer cha kuchire iro mutuse akiri mushemano juroro waringa bana wa Meru kiraitu murungi ethirite agitumiria jwa tongeria ba Meru ntariki 16 mweri twetete kienine kia mairi 3 ntere chegembe tuna mushoro yo munene muno tariki 16 mairi 3 no tutogira Meru tukita kwaya ndumbo na igatumiro igitaungeroje ya kwino ku Meru. We say this time tugatunga rwimbo rwa Meru na rwire roku Meru. Machokyo ja Karembe jegene na muchemanyo jou. Dina mabaraba ubo twathai bakondo twikia ora bakondo twikia. Ibathite ba minister bachoka ba mangabana bachoka ba maseneta bachoka utibio bata. Kuna ndibwire kabukaga bwathinya tujuju twenu. Udina na bwena abo bugwike cukuru buga wa ibugura ndaipa bakarembi bugura ndaipa bakumenya maicha urajomi babwiri taya kare ninje tubumenyere neshima nabo yo twekethana ato abo akantaka na muthiene ni mutongerero ugite ntariki 14 ndirega Mbaraka Wira Mwangaza versus speaker wa mbunge ya seneti ririgeri kugitwa Karembe ariwa gutina Kawira geta na no geta na mbere aringa bana wa Meru uni Kawira atengo tariki 14 na nkwenda kubura uma na uma bwa moyo na uma bwena kirundu mwathai nontu we keo na uma bitu mperukira yora bibe dukurite tariki 14 no Kawira etete na akeja gweta Ameru akeja kwengwa ni gamba ru tariki 14 bungwata bumpendie buthithia barabara emwe mau keripotrante tosha Wero Juma reakwarieto ni mutuge kare Muthejo antasana njire ndi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegeri no tubakona kanya kugwatanira na unithro no tukubwega mitagontinyari Kenywa Maureen Kirimi no kari mwana nirkia o mathithio